clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sakna sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan social media mangtu te I FIMKHUR leang u ti thu pui manga Dr.JT.VANLANGHETA April ni somthum sang ni somni panga a azi achu kan ngai thladonanga social media hi kan mangtang kain kan mang na sa amaro chu engwangin nge engat nge kan FIMKHUR alo ngai tak chan engwangin nge kan FIMKHUR ngai tilaya kha kan shelo mai theya chuwang chuan abula tanga top thenga milongai thlak sak turin ka channel min hlut saka milo thir sak tu te zong zong ka som ma sadu chewani tuna ilo ngai kha ang tunla hian Ramdan pui the Constitution of India Part 3 Article 19 Bracket 1 in soile zalen na mi pui sarkar na democracy hnuaya min pekhi social media kan bol sina sa thin ni in alanga he article bok clause 2 hian he zalen na kalpel aphal lawani ti iretelang u social media example Facebook te hi han hongila thillo mom lo lam hoile dan bo chiat na lam hoi thu post mu tur aom thin nia alana tang hian he freedom of speech and expression mangdik lo hi kanom thin ti alang reng mai social media Facebook ba ka Instagram WhatsApp YouTube adang tia mani du anga thu soi thei zelin na hian top chin anei vekani ti shelote point he thu zia kan sir tang hian top chin aneya tu boipo or pha theina ani ti hria in kan thu po sa FIMKHUR angai hle mai Ramdan puin zalen taka thu soi le poste min phal sak hian anhuaya thil poimo te awang hian he zalen na hi top chin nei lo absolute ani lo ti hria ila heng ringot po hi soizaw fe thama om pakhatna himtlan nan panina India sarkar za omna ven himnan le anhuaya mi puitein u nawna von himzel nan pathumna ramdang tenena in lai chin na athat zui zel theinan palina mi puinun thasa von himnen pangana nundan chale thiang lim omsa von himnan le ati che theilaka ven himnan parukna in huat na thlen thei ven nan pasarina diklo taka in ti ming chiat ven nan pariatna ko drorel na beng nieme mo musit na ven nan zonun moi za omna decency and morality kal ani chuan dan manga in shem theiani chumi omje chu Christian thapangai takemo minung chang thapangai taka omte ti chiat theina khopemo achalo zonga no pangteril ru huai sual theiemo ti thabar theilam hoiemo entinan zamorong kaile nung chang emo nundan moilo le bollo lam hoya thuthon te hi dan kal ania thu boipo nei thei ani chuba ka social media thuthon fiam thu angalang ma se chik taka han ngai tua chutiang ni silo low point in window midang te ming ti che thei post wak te po hi ahim lova thu boy neya zel bang zut theina thawani ti hria in I FIMKHUR tlang u social media kal tlanga mi chanchin diklo taka soite mi ming thasa ti ming chezonga soite dot manga mi eizon na thasa ti email hemle musit zonga soite mi ril ru ti na te hi dani na phallowa thu boy or theina bok kani BNS zathum songa paruk bracket 1 2 3 le 4 le IPC zali somko poko le zali somnga le ITX chapter 11 section 66A anga in shem thei ani bok chim om takemo in huan na thlen zui thei chi thil social media manga message ton wanga ITX section 66A anga thu boy or theidan chungchang Supreme Court in Shriya Singhal v Union of India thurem na ti chua article 19 bracket 1A kalani ti in norma se hemi chungchanga poi khoina hi ko chuan angai thu takleya ala nung renga hetiang thilla thena police station tin man ruwa FIR po thelua la zelu zel theyani tia da bel ani thung tia heta hian FIR a hian BNSS section za somsari pathum CRPC section za songa pali aron tlo chanani
Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp le adangte zalen taka man hi dan point min phal sakti kan riat veka wanga heti taka mang hi kan nia ma se mo phurna nen FIMKHUR taka man turani si in huat na le boina chok chuak theithil reng reng re ti man hi mizo tong dik lawani in huat na le boina chok chuak theithil reng reng da emo post lawila chutiang bokin mi thurun da post te po FIMKHUR takin kan comment don nia Constitution in zelen na bulpui fundamental rights article somni panhi na tanga samthum panga min pek abikin kan thuzia khur khungin freedom of speech and expression hi India khole tui voter ID card nei to photsuan zalen takin kan mang theyani ti in kan thuzia in ti to pri te ang ole khati zong kha ania abeng war thak hle mai mi puite beng wana tura minon chopsu asaktu Dr.JT.VANLALNGHETA chunga lom thu kan soi tak zetani ole khati zong kha loni mai ta sila thlitu le ngai thatu zong zong te social media kan man konga hian kan FIMKHUR tokin kan em kongai takin kan hu dan le kan ngai dan ate kha comment section lama min lo tarlan sakle clear tur chewin in kongai na karon ngen chewa like comment share te min subscribe lo poina min lo subscribe jel tur chewin in kongai na karon ngen tak meu ani ye